Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sobhekela laphana-ke kuyona-ke i-Kaizer Chiefs udaba oluvelayo kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ukhona-ke umdlali esingasho-ke sithi-ke njengamanje usengumdlali-ke wayo i-Kaizer Chiefs. Umthombo ongaphakathi-ke kwi-Kaizer Chiefs uqinisekisa-ke iy'ndaba zokuthi-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke isayine-ke umdlali-ke from AmaZulu noma inini. Lo mdlali-ke uyena-ke laphana-ke uTshepo Moremi oyi-winger kuyona-ke laphana-ke AmaZulu FC. Impela-ke ingase-ke imsayine i-Kaizer Chiefs kungekudala okanye-ke mhlambe ilinde kuze kushayeke isikhathi salo-ke iwindi elawo-ke ama-transfers makuphela-ke yona le season. Impela-ke uTshepo Moremi usengumdlali we-Kaizer Chiefs. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Isale kahle.